Kadira. Iya, artasnya murah ya. Alhamdulillah. Oh, turun pisan. Iya. Kita turun pisan. Dia mau jasa masih. Jos. Ya turun pisan ya. Ayo. Alhamdulillah rezeki. Di mana, Dik? Urang ka beko. Mana bekoan atuh, Jip? Masih gitu. Aduh, iya bangku di mana nih? Wah, komplok ya mah. Mana ieu teh warga teh? Kok rek kerja bakti jam mulu udah. Ai mana? Kunaon lu lompatan atuh? Itu udah kerja setoran. Soalnya itu tertarik-tekan kieu. Motor teh. Jeep keur naon jeep? Iya, aduh, Wah Haji ke pemikiran motor itu tertarik-tekan di kunaon. Ngomongkeun motor. Panghurungkeun lah motor. Kalau tuh standar 2 keuna nya. Hehe. Sok, Aduh. sok. Salah. Aduh standarna. Nah, Gas Wah Haji. gas. 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 Tajib gas jeep.